वारका फातराडे गुण्यावाड्यार वारका कम्फर्ट कन्स्ट्रक्शन सायटीर झारखंडच्या कामगाराचो खून। नाव थादिउस बारा। अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेचे इस्कादीर ताची बॉडी मेळ्ळी। ताका लाकडाचे जाड कामीन बोडोवन मारला। पुलिसांनी ही काम सुवातेवेल्यान जप्त केल्या। त्या दिवसा बरोबर काम करपी 7 जाणांक पुलिसांनी सांजे मेरेन चौकशे खातीर उखल्ले। Today morning at around 10 o'clock, I received one complaint from Joaquim Gonzalez, who is a contractor and resident of Gunewado, Fatrade Varka, saying that this one of the labor has been killed at the customer site at Gunewado, Varka. After registering this complaint, we all the teams, police staff, forensic team, fingerprints, dog squad, rushed to the spot to get the fact where we see a dead body of one male person whose identity is Thaddeus Bara. He is a resident of Jharkhand. He is 36 years. He is a laborer by profession who has come to Goa for last 1 year. He is there working at the site. After that, we rounded out the suspects. 6 suspects we are rounded up, and interrogation is going on. And we are sure that we will crack the case within a short period of time. The motive behind is about the money issues, as per I feel, because I found some monies on the spot. Also with the inquiries, I found it first. म्हापशा पालिकेचे पोन्ने बिल्डिंगेतली ऑफिसां आयतारा राती कोणे तरी फोडली। रेड क्रॉस सोसायटीचे सुमार 3,500 उखल्ल्यात। पालिकेचे बिल्डिंगेतले TCP ऑफिस आणि लायब्ररीचे कुलूप फोडलां आणि सगळे अस्ताव्यस्त उडयलां। म्हापशा बाकीची आनीक 3 दुकानांय फोडल्यांत। गायत्री ब्युटी सेंटरांतल्यान चोरांनी कॉस्मेटिक सामान उखल्लें। आज म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आमचे रेड क्रॉस सोसायटी फोडले अननोन लोकांनी आणि दार करून भितर येयले आणि आमचे ते डोनेशन बॉक्सा फोडून कितें पयशे आसले ते 3-4 हजार रुपये ते वेयले आसा आणि बाकीचे सगळे मेसअप करून सोडल्या। आयज आमच्या म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आदली बिल्डिंगेन थेफ्ट अटेम्प्ट जाला। आतां सद्याक आमचे पुलीस येयल्लो, आमचो PSI येयल्लो, केस रेजिस्टर केल्ले आमी। सो तेंचे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। सद्याक दिसून येता सगळे डिपार्टमेंट दारां जी आमची फोडलेली आहा, म्हणजे म्युनिसिपल लायब्ररी, तशेंच आमचे रेड क्रॉस सोसायटी ऑफिस आनी वयर आमचे TCP टावन स्किमाचे जे ऑफिस आसले पळय तेंचे फोडला। बेसिकली ऑल द डिपार्टमेंट्स हॅव बीन डिस्टर्ब। आमचो हांगा ह्या बिल्डिंगेन 3 आमचे हे आहा कितें स्टोर रूमय आमचो आदलो आमचे ओल्ड रिकॉर्ड्साचे ते डिस्टर्ब केल्या। प्रेझेंटली पुलीस इन्वेस्टिगेट करता। लेट देम कम विथ एन आउटकम। चोरांनी म्हापशेची 3 दुकानांय फोडली। गायत्री ब्युटी सेंटरांतल्यान कॉस्मेटिक सामान उखल्लां। बाकीच्या 2 दुकानांची फकत कुलपां फोडल्यात। मजगतीं मडगांवां रावळफोंडच्या रत्नाकर बँकेचे चोरिल्ले ATM सांजुजेदे एरियालचे पाद्री भाटाकडले कोंकण रेल्वेचे पुला सकयल मेळ्ळे। ATM फोडून तातूंतल्यान पयशे व्हेल्यात। So yesterday, that is on 8 late night, we were managed to recover the ATM machine of RBL Bank, which was stolen on 5th July, and the said machine was found in a damaged condition below the Padribad Nesai flyover bridge. So the said machine was attached under Panchnama and which is involved in the crime, and our further investigation is in progress. During the Panchnama we used the services of dog squad and fingerprints. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आणि भीमा पाटील। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।